Bwana Yesu asifiwe. Leo tena nataka nizungumze kidogo kuhusu kile nilizungumza juzi, kuhusu namna ya viongozi kushambuliana hasa tunapokuwa madhabahuni. Jambo ambalo Biblia inazungumza ambalo naweza kutumia kama mfano ni kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea, Paulo anapozungumza kuhusu upendo. Anasema upendo hautakabari, upendo haukosi kuwa na adabu. Mara nyingi mimi nadhani kwamba tuna nguvu sana ya kuona makosa ya watu wengine kuliko kuona makosa yetu, na ndio maana tunasahau kwamba sisi pia tunakosea na tunakuwa rahisi kushambulia wengine. Jambo hili linaleta chachu mbaya, linaleta uadui mkubwa baina ya familia zetu na viongozi, baina ya watumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu. Sidhani kama hii ndio injili ambayo Kristo alituagiza kuihubiri, kwamba tufike mahali tushambuliane, tunene maneno mabaya, tena wakati mwingine hata matusi ya nguoni. Mimi nadhani si jambo jema. Si jambo jema kwa viongozi wa kiroho, si jambo jema kwa viongozi wa kisiasa, si jambo jema kwa wanafamilia. Migogoro mingi ya ndani ya familia huanzia pale ambapo mwanafamilia mmoja wapo anahisi utu wake unatwezwa. Anahisi utu wake unadharauliwa na kupuuzwa. Nafikiri upendo ni kujali na kuheshimu utu wa watu wengine. Ni kuwaona wengine wana thamani, ni kuona wengine wanastahili heshima, ni kuona wengine wanayo sababu ya kuheshimiwa kama nataka kuheshimiwa mimi. Kama nilivyosema ile siku ya kwanza, nilisema ya kwamba sisi viongozi wa kiroho tunatamani sana kuheshimiwa, tunatamani sana kulinda heshima yetu kwa gharama yoyote, na ndivyo tulivyojifunza. Kwa sababu hiyo ninataka kusema leo kwamba tuna kila sababu ya kuona kuheshimu na kujali wengine ni kupanda mbegu itakayotusaidia sisi pia. Leo ibada nzima inaweza kuwa ni ya kumsimanga mtu fulani, kumsimanga kiongozi wa kisiasa, kumsimanga kiongozi wa kiroho. Lakini ibada ni kumcha Mungu, kwenda kumwabudu Mungu, kumheshimu Mungu, kumshukuru Mungu kwa mema aliyotutendea. Nataka niseme leo kwamba turudi kwenye misingi ya Biblia na kwenye misingi ya Uafrika wetu, kwamba binadamu ana thamani. Tunaposema kumpenda mwenzio kama nafsi yako, haimaanishi amekutendea mema. Anaweza kuwa na madhaifu, ana makosa, amefanya ujinga mwingi, lakini haiondoi sifa ya kwamba yeye binadamu anastahili heshima. Ndugu zangu, ninaomba tusifike mahali tukasahau kwamba sisi ni binadamu na ustahili kuheshimiana. Kila mtu na mhesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko yeye. Asilotaka kutendewa yeye asimtendee mwingine. Mungu awabariki sana.